Minisitiri Nduhungirehe yahaye ikaze abafana ba Arsenal baturutse hirya no hino muri Afurika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahaye ikaze abafana ba Arsenal yo mu Bwongereza baturutse hirya no hino muri Afurika aho bitabiriye iserukiramuco rizwi nka Arsenal Africa Fans Festival 2025. Iri serukiramuco ry'iminsi 3 ribereye mu Rwanda ku nshuro ya kabiri, aho byitezwe ko rizayitabirwa n'abafana ba Arsenal basaga 600. Mu bwa gatandatu kandi iri serukiramuco ribaye ku mugoroba kuri wa gatanu bakiriwe n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu by'umwihariko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB na Minisiteri ya Siporo. Abitabiriye iserukiramuco rya AAFF 2025 bazakora ibikorwa birimo byo gufasha umuganda wo gutera ibiti ndetse n'ibindi bijyanye n'ubukerarugendo. U Rwanda nirwo rwakiriye iri serukiramuco binyuze mu itsinda ry'abafana ba Arsenal RAFC Rwanda Arsenal Fans Community. Abitabiriye iserukiramuco rya AAFF 2025 baturutse mu bihugu birimo Ghana, Sudani y'Epfo, Nigeria, Kenya, Uganda, Zambia, Burundi, Zimbabwe, Tanzania ndetse na Namibia. Biteganyije ko ku munsi wa kabiri bazasura Ikigaheza Healing and Care Center giherereye mu karere ka Bugesera, aho gisanzwe gifasha mu buryo butandukanye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri mikro Zingiro TV, Ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Asante.